kadain hoya kona ai pan pi hung ham tin keiman thing hang lam ka ve walale se simpa pakaya kona ai pan pi hung ai je sam number zakala som ne lakhat chang khat chang ni hechi tu sai janga ka ki hut la hin adang kalunga hung pon hechi bible chang he kalunga hung kilangen he le hechi chu thupat na kai ne hechen kain pulgai kayu pathin ahin ama sapin ama min thing thang bai nom han pu ngulmun an sunga ai lo le khai la min khat puwa ye kho mi hu to hanen in sunga upa in sung upa kau do kwang bai te ka jana ka pi in tuni minister ai pan piu pathin thau nu Reverend Father George King Kusei Baite, Paris Prince, St. Teresa's Parish, Tweeting Pai, Sila Mai Cham, Team Pai Pan Pidingo, Reverend Dunkulen Baite, Moderator EMP, Patien Thau Nu Hin Alham Tok Pilhonin, Kazana Kan Pine, Ngai Ludum Ta, Ilapu, Nulapa, Ulanau, Vin Sunga Na Tok Chom Na Ya, secular lam hi hanang pathin lam hi hanang hi dong le na to chom na ya za dang kilom zo se na naw zo se yang na bon cha ven ka ngal naw che be ven bolen he tu ni hi phat sota ani ke nga phat sota ani ke boi pi hi ta bang ni kho hi piti le ki mudam ta ni nga la lo hi in tu ni imovin pathin avelin athangwa na he kata sai ding hanghon hello ratings ka chain kwa thupi ding ho kapat masangen len sung khangoi thu ka sutna ai lawa hile pulapa ulanaw pate ho ka doa hong cha chop khom khoma he ha hong cha khol khoma chi le khabu hong ke sutna sunga hin tunia ka sai na ding a hi in tila ka sut na sunga hi in hichi sunga hin ai ngon da lai de pule pa mina ke pa in hoi no khoi du achi so mina ke pa in program lai ba thu ki sunin achu simo yang ke akizi na omen tila povel hole yang te hoya thasima ke zin pule pa khangui ki sut na a ka sut khel ai lawal le ake sei dung ya ke ball hi jong le ake zi khel achung ano ya koi ding khalini ka ake koi khelo ma ya la tu ni hin ka tu sei ka pat masangen uga pa ga ven he thema ai ngai dam dingin masan ngai dam ka thu masan e tun he chi le kha bo ong ke ball do dan chu bola panen tham tham in sei ta ven he jong le keima azipata kahinan ichi tain kan simding hin ajoin lakhabu khat kapul roba nan tarong long lelen hechi pa chu release ki boarding pa hinai point keima draft copy ka ke choi lele he release ki boarding pa ha choma ki pek in lai he hechu keiman presa ko 9 pi wa draft copy keman su tu denga pa ka choi pa chu chung ki choi ai boin Bungol munin sung he lom cha ki jong le pathinin pathei ibu na chomen omen tu na la kha boi so da the yong he pathin pathei bu chan naw ka he tin kalan pathin avelen ka thangwa kin nei hen sunga hen kelai khom na heng set hom poin organization he association men om poin he to jeng jong le hen sunga sei